ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарони азизи гиромӣ, ҳамватанони иззатманд, моҳи шарифи рамазон барои ҳар яки шумо муборак бошад. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ашёҳое ки ё ин ки ҳолатҳое ки ба онҳо рӯза фосид намешавад. илтимос хоҳиш мекунам шахсое ки рӯзадор ҳастен бо диққат ҳамин чиза гӯш кунед ва ин ҳамин чизам бисёр чизи мисол зарура. илтимос хоҳиш мекунем ки дар ҳамин наворе ки ҳозир ман мекунам ва мегум лайк монен, комментария нависен ва ҳамин чиза ба дигарон равон кунен, то ин ки ҳамин ба дасти бисёре аз шахсиятҳо бараса, зеро ин ки бисёр содаву яъне ки хуб фаҳм мефаҳмонам дар бораи чизҳое ки рӯзаро намешкананд. илтимос бародарони азизи гиромӣ, барои паҳн шидани ана ҳамин видео саҳмтона бигзорен. ана канун хушрӯ гӯш кунед бародаро. рӯза дар суратҳои зерин фосид намешавад. фосид яъне ин ки бекор, яъне ки бекор намешавад, намешиканад, ки оддӣ када бигем. дар кадом ҳолато? якум, агар ба фаромушӣ хурд. ҳар шахсе ки ба фаромушӣ чизеро хурд, бародарои азиз, ира аётона бирорен ки ин як ҳадияи худованд барои ӯ аст, як раҳмати худованд барои ӯ аст. як шахсе фаромуш карда рӯзаша хурд, яъне ки нафаҳмида як бакал ова хурд, як пиёла ова хурд, ин аз ҷониби худованд як дастгирие барои ҳам. худованд ҳамонро ҳамчунон гардонид ки ӯ фаромуш кард, яъне ки и бо иродаи худовандай, бо ҳукми худовандай ки ӯ фаромуш кард ва ҳамонро хурд, вале бо рӯзаш нашикаст. ва ба хотири ҳамиам бародарони азиз ки рӯзаш нашикаст ва баъдан бо рӯзаша давом дод, боз як савоба худованд насибиш кард. меҳрибони худованда бинед чӣ қадар бисёр аст. дуввум, агар ба фаромушӣ ошомид, яъне ки ҳам хурд ҳам ошомид, чӣ хурд ягон чиза чӣ нӯшид, ба фаромушӣ, пас бародари азиз рӯзаш нашикаста, рӯзаша давом бития. зеро ин ки бидуни нияти ӯ буд, ай иродаи ӯ берун буд ҳамин чиз. севум, агар ба фаромушӣ ҷимоъ кард, яъне як шахс, як марде ё ин ки як зане фаромуш карда бо ҳамсараш ҷимоъ кард, ҳамхобагӣ кард ба фаромушӣ надониста, дар ин ҳолат ҳам рӯзаш намешиканад. чаҳорум, агар ба сари хеш равған молид. масалан, агар дар сараш ягон амуд равған молид, ака ин чиз дар замони мо ози кама, и дар замони пеш буд, вале ба ҳар ҳол бародари азиз дар сараш ягон равған молид, чӣ барои рост кардани мӯюш, чӣ барои ягон дарди сар, пас бародари азиз рӯзаш намешиканад. панҷум, агар сурма кашид, ҳарчанд ки маззаи онро дар ҳалқи хеш ёфта бошад. ака дигар кунед бародари азиз, сурма кашид, оли мумкин бисёриҳо ҳайрон шаванд, бисёриҳо биханданд, вале ин суннати ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам бародари азиз, пайғамбари худо, расули худо, ин суннати мустаҳаб шай ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар чашми хеш яъне сурма кашида буданд. ҳам суннати феълишай ва ҳам суннати қавлиш, ҳам кардагиай ва ҳам дастуро додагиай ки бикунед. суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ки пеш аз хоб пайғамбари худо дар чашмҳои муборакшон сурма кашед. ва ака медонем ки ҳамун сурма чӯб меган, сурма санг меган, ҳамура бояд яъне ки бо оби даҳон ака одатан бо оби даҳон олудаш мекунанд, тарш мекунанд, баъдан дар ҳамун санга ки ҳамун сурма мешакананд, баъд ба чашмо мекашанд. агар як шахси сурма кашид, яъне ҳамура ба забонаш бурду, ҳарчанде ки талхиву маззаи ҳамун сурма дар ҳалқшам рафта боша, рӯзаш намешиканад бародарони азиз. шашум, агар ҳиҷомат кард, ҳиҷомата бародари азиз, ин чиз хай уже чӣ меган, ин суннати аз суннатҳои пайғамбари худое ки и бисёртар шидага. масалан, ай шонаҳо, ай сар, ай пешонӣ аз бадани инсон хун мегиранд, ку суннатӣ аст ҳиҷомат. агар ҳиҷомат кард, рӯзаш намешиканад. ҳафтум, агар ғайбати касеро кард, як шахсе ғайбат кард, рӯзаш намешиканад, вале бидонед бародари азиз ки барои ғайбат кардан дар лаънати худо гирифтор меша. касе ғайбат мекунад, гуноҳи кабираи ғайбат кардан бародари азиз, ҳарчанде ки рӯзаи инсона намешканад, вале дар ҳаққи як шахсе аз пушташ ғайбат кардану ӯра сухани бад гуфтан, шахс дар лаънати худо гирифтор мешавад. ҳаштум, агар нияти хурдани рӯзаро кард, аммо нахурд. масалан, як одамеро рӯза мисол
зурш овард, яъне қинишид, яъне ки на тавони рӯза гирифтан накарда, гуфт ман менӯшам 1 соат 2 соат 3 соат пеш аз рӯза кушодан шуд, пеш аз тӯли офтоб, вале бо нахӯрдам ура, пас рӯзаш намешканад. Ё ин ки як шахсе барқаст, мисол қувват дорад, тавоноӣ дорад, мисол 100% иммунитеташ 100% ва ӯ тавони рӯза гирифтана дорад, вале намефораш, мисол яъне чӣ хел бигӯм, навсиш мекаша ягон чиза дар пеши ягон кас ягон чиз хӯрдеса, мега оз ман мехӯримаш, вале намехӯраш, пас рӯзаш намешкана. Бародарони азиз, нуҳум, агар ба ҳалқи вай ғуборе бидуни феъли худи вай дохил шуд, агарчи ғубори осёб бошад. Мисол як шахсе дар як ҷо рафтаи сабад ягон чанги ғубор, ина чӣ чизоеро бигем ки чанги ғубор доранд. Нигаҳ ки бародари азиз, ягон ҷо рафт, ягон кас ина мисол ягон қопчаи переправара дар пешиш бардошт, ягон переправа, ягон чизе ки хеле гарду ғубор доранд, яке дар ҳалқиш дохил шид, нохост, вай ба феъли вай дохил нашуд, нохост дар ҳалқиш дохил шид, рӯзаш намешкана. Ва ҳарчанде ки осёбон бошад, дар осёб, ина шахсое ки дар осёб кор кардагӣ бошанд, ё осёбон бошанд, ё коргари осёб бошанд, медонанд ки осёб як ҷое ҳаст ки дар уҷа мисол орд мекунанд гандума, гарду ғубор бисёртар дар уҷа тоб мехӯрад. Мисол ба ҷиҳати эҳтиёт бародарони азиз бояд ягон павязка кунад, зеро вай рӯза дорад. Вале агар фаромуш карда ягон чиз даҳанша напечон, вале ягон гарди ами орд бидуни феъли вай яке нохост нафас каш ки дар ҳалқиш орд омад, рӯзаш намешкана бародари азиз. даҳум, агар ба ҳалқи вай бидуни феъли вай дуде дохил шуд. Масалан нигаҳ кунед, як шахси мусалмоне ай пеши калянбар гузашт, ай назди калянбар гузашт, ӯ нияти диромадан дар калянбара надошт, ё ин ки ягон иморате дар дохил шид, аки одатан бисёртар ҳамин дар замони мо ҳамин хел чизо яъне ки вомехӯранд. Ай пеш калянбар ягон здания ягон чизе дар дуромад ки дар оҷа калянбар буд, дуромаду бидуни феъли вай, яъне ки як дуди ҳамун калян мегем омад дар биниш дохил шид, рӯзаш намешикана, ба хотире ки вай бидуни феъли вай буд. Вале шахсе ки бо рӯзадоре бо дохили калянбар мешава, бо мерава мешина дар оҷа мардум тракторвори дуд додестанд, рӯзаи ӯ мешикана. Агар вақте ки бирававу ба қасди худаш дохил шава дар пеши ӯ бишина, пас рӯзаш мешикана. ё як шахсе дар пеши одам истодагие ки як сигарет кашидесай, сигарет мекашаву ҳамун дуди ҳамин сигарета пуф мекуна, нохост дар ҳалқи ӯ дохил мешава, мегарда ки ҳамун дуд омада ки дар ҳалқиш дохил, рӯзаш намешкана. Вале агар буд дар пеши шахси сигареткаш бирава қасдан бесава ӯ сигареткаш дуд додам бигира, пас иҷа рӯзаш мешкана, барое ки ӯ бояд эҳтиёт мекард ва дар назди шахси сигареткаш намеистод. Вале агар барқас дар назди ӯ истод ё ин ки баръакс бо сигарет кашида, агар рӯзаш мешкана, яъне ки чизе ки ба нияти вай буд. 11, агар ба ҳалқи вай магасе дохил шуд. Масалан як одам ра дар рафтаистай, яке паша, одатан чиз бисёр мешавад дар зиндагӣ, яъне дар ҳаёт дар ман бисёр рух додагӣ. Мисол рафтаистай яке паша дар ҳаққит мемешина, паша медуря, агар дар даҳанаш ягон паша омад, яке дуромад ё ин ки хомӯшак омада дуромад дар ҳалқиш бидуни феъли вай, барое ки мақсад ин чиз ихтиёр берунай. Масалан ягон нафар намерава ки пашара бигира бихӯра, паша яке дохил меша дар ҳалқиш, дар ин ҳолат ҳам рӯзаш намешкана. Бародарони азиз, агар ҷунуб гардид чӣ гуна? Нигаҳ кунед бародарони азиз, яъне ин чиз бо ҳатмитаре. Масалан як шахсе хоб шуд, хоб рафт, мисол одатан мо ин чиза мегем, яъне ки мисол шайтон дар хоби вай даромад, умуман ин чиз беия мешава. ҳоли мумкин савол ба миён биёяд ки чӣ ба шайтонҳо бастагӣ ҳастанд. ин бидуни шайтон ҳам дар организм, яъне ки дар вуҷуди инсон вақте ки шаҳваташ зиёд шуд ва дар ҷои хоб рафт ки ҳарорат гарм шуд, я ду курпа бор кард масалан дар болош ё ду адёл, бародари азиз, ин худаш хоҳнохоҳ, яъне ки дар ҳолати ҳарорати инсон гарми бад мешава, шаҳваташ зиёди бад ки бошад, яъне ки эҳтиломӣ мешава, яъне ки ҳамун ҷунуб мешава ҳамун инсон. ё ин ки дар хонаш мисол дар ҳамом вақте ки оббозӣ мекунад, ғусл мекунад, ҳарорати ҳамом аз ҳадди бад гарм бисёр бошад, дар ин ҳолат ҳам мешавад ки шахс ҳамин ҳолата дучор мешавад. ё ин ки
یک شخص یک باری وزمین را میبردارد، یعنی که در این حالت ها میشود پس روزش نمیشکند، زیرا اینکه بدون فعل وای بود و این چیز نمیخواست. و در دوامش میگه که همچون روزه فاسد نمیشود اگر در طول روز جنوب باقی بماند، ولیکن این امر مکروه تحریمی است به جهت ترک فرضیت نمازها. یعنی یک شخص در برنامه گذشته هم گفتیم که اگر آدم جنوب باشه و روزه بگیره روزش قبول است، ولی اگر در دوام روز هم یعنی که جنوب باشه روزه او شکستگی نیست، ولی این چیز مکروه تحریمی است، زیرا اینکه او شخص ای پیش مثلا نماز پیشین است، نماز عصر است، دو نماز که اگر وای نخونه پس این مکروه تحریمی است، باید که وای پاک و طاهر و یعنی که غسل کرده باشه. برادران عزیز گرامی، ما ایرا گفتیم که در حالت‌های ضروریه که او شخص یعنی که دیگر چی میگن سراسیمه بود اسپید نمیکرد، به همین خاطر میتونه بعد طول آفتاب خسته غسل کند، ولی باید نمازهای فرضی را از دست ندهد. 13 اگر به جوی فرو رفت و در گوش وی آب در آمد، یعنی در گوشش، یعنی مثال در اگون جو غلطی دید در اگون آب بازی کرد، مثال در گوشش اگر آب در آمد پس روزش نمیشکند. اگر به بینی وی مخاط داخل شد پس آن را عمدن استنشاق کرد یا بلعید. دیگر کنی برادران عزیز، در بینی شما یگون چیز داخل شد، اگه ایجاش معذرت میخوام در عزت نفسی یگون شخص برسم، ولی این چیز ما باید بگم، زیرا اینکه برادران ما روزه میگیریم به خاطر رضای الله. یگون چیز در بینیش داخل شد یا او را فرو برد یا اینکه بیرون کرد، برادر عزیز شاید در عزت نفس رسیده باشم، معذرت میخوام، حکم اسلام، حکم قرآن، حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید برسانم که ممکن خیلی در حیات میشوه خیلی حالت ها شخصای در میشوه که در این حالت گرفتار میشن و او نمیدونه که روزه ما شکست یا نشکست، خواه او چیزا فرو برد یا خواه بیرون کرد روزش نمیشکند. پس افضلش همین است که بیرونش کند، یعنی که همون را از بینیش بیرون کنه. ولی حالت های میشوه که برادر عزیز ما همه انسان هستیم، ما همه بنده الله هستیم، این ممکن در حیات هر یک ما و شما رخ داده باشد. چیزهای میشوه که در بینی انسان رسم میکنه به مانند مگس، یا اینکه یگون چیز در بینی انسان رسم میکنه یعنی که در میماند و او بیرون نمیآید. یگانه راه بیرون کردن او آن است که او را فرو برد و بعدا از دهانش خارج کند. این حالت میشوه. به همین خاطر برادر عزیز این چیزا بدونید که در این حالت روزه شما نمیشکند. 15 اگر قی به دهان او بالا آمد و سپس بدون فعل آن دوباره به حلقش برگشت، چی آن قی اندک باشد چی بسیار. مثلا نگاه کنید، یک انسان برادران عزیز یک چیزی به یادش رسید یا یک چیزی را دید یا اینکه ناگاه همیشه وکو از دهانش قید شد، یعنی که غذایی که در شکم و معده او بود به دهانش اومد بدون فعل او، یعنی که او چیز خودش نکرد، ناخواست شد همین چیز، پس با عبرت نه درون در اومد رفت، عبرت نه فروش برد، روزش نمیشکنه، یعنی که بدون فعلی وایشید او چیزی که به دهانش اومد بدون فعل او، یعنی که یک شخص برقصد قید نکرده، یکی قید به دهانش اومد، اگر اون را چی فرو ببره چی بیرونش کنه روزش نمیشکنه. برادران عزیز گرامی، اگر همون قید اندک باشه چی بسیار، چی قید اندک هم باشه چی دهانش هم پر شده باشه از همون قید روزش نمیشکنه. 16 اگر به قصد قید کرد و آن قید کمتر از پوری دهان او بود و بدون فعل وی دوباره به شکم وی برگشت. نگاه کنید، اگر یک شخص یعنی از یک چیز دلش به حضور شد یا اینکه قصدن خودش قید کرد، اما قید خودش کرد و اون قید اندک بود، بسیار نبود، اندک بود و باز بدون فعلی او، یعنی که اندک به دهانش آمده، یعنی که خودش نخواسته که با فرو رفت روزش نمیشکنه. ولی اگر خودش قصدن قید کرد و قید بسیار به دهانش پر شد و با برقصد همون را فرو برد روزش میشکنه. 17 اگر چیزی را که در میان دندانهای وی باقی مانده بود خورد
و آن چیزی خورده شده کمتر از دانه نخود بود. برادران عزیز گرامی، اگر یک شخص مثال نگون چیزا خورده تا دندانش یک گوشت مونده بود یا اینکه نان مونده بود چیزی باشه و همون چیزا خورد، اگر همون چیز با اندازه ای نخود میده بود، دانه نخود میده که اگرون نخود میده تر باشد پس روزش نمیشکنه، ولی اگر اندازه نخود یا از نخود زیاد باشه روزش میشکنه. و بهترینش برادر عزیز همینه که یگان چیزی که از دندان هاتون بیرون میآید او را بیرون کردن، در بیرون انداختن این خوبتر است از اونی که فرو میبرید. ولی اگر از اندازه نخود میده بده او را فرو هم برد پس روزش نمیشکنه. 18. اگر چیزی را از خارج دهان به دهان خویش داخل کرد و آن را جوید مانند کنجد تا آن را متلاشی گرداند و برای آن در حلق خود مزه نیافت. مثلا یک چیزی را با دندانش خواست میده کنه، یک چیزی را با دندانهاش خواستی میده کنه بخواه و ملایم کنه و اگر همون چیز دارای مزه نبود یعنی مزه نداشت پس روزش نمیشکنه. مثلا چی را بگیم برادر عزیز؟ یگون اشیا، یگون چیزی، یگون پردمتی که مزه نداشت در خودش، نه شیرین بوده، نه شور بوده، نه تلخ بوده، نه تمج، پس روزش نمیشکند. ولی اگر با مانند مثلا یگون غذا باشد پس روزه را میشکند و در اینجا استثناء میشه برادر عزیز و حکم عدل نداره. شخصایی که برای کودکاشون غذا نرم میکنن، مثال مادرایی که کودکای طفلای خور دارن برای غذا نرم میکنن در اینجا او داخل نمیشه برادر عزیز. 19. روزه با آمپول یعنی سوزندارو فاسد نمیشود، چی در جلد تزریق شود یعنی از راه پوست فرستاده شود، چی در شریان شاهرگ. اکنی برادر عزیز، سوزندارو یک شخص اوکال گرفت، کسل شد، اوکال گرفت، اما اوکال چی در وینش بزنن، در شاهرگش داخل کنن و چی در پوستش، در پوست یا اینکه در وینا، در کجایی که اوکال کرد وای برادران عزیز روزه را نمیشکند به شرط آنه که برادر عزیز او سوزندارو چی نمودارو باشه. مثلا اگر گلوکوز باشه گلوکوز روزه را میشکنه. داروهای گلوکوز اینا، مثلا گلوکوز یک داروی است که انسان قوت میده وای چند قدر گیگا کالری داره که چند قدر ویتامین گیگا کالری داره که انسان دیگه اگه نخرم با قوت میگرده دوام روز. به همین خاطر گلوکوز برادران عزیز روزه را میشکنه، دوپینگ هم روزه را میشکنه برای که لشدین سیلا قوای اصل میته. وقتی که انسان اگر دوپینگ بزنه روزش میشکنه یا اینکه گلوکوز اوکال کنه اگر روزش میشکنه برادران عزیز. 20. اگر گوش خویش را با چوب خلال کرد پس بر سر آن چوب پلیدی از گوشش بیرون آمد، سپس آن چوب را چندین بار در گوش خویش فرو برد. یعنی یک شخصی که گوش خود را مثلا با نمون چوبکای گوش کابی کافت و از گوشش یگان پلیدی بیرون برآمد پس روزش نمیشکنه برادران عزیز گرامی. به همین خاطر یا حکم های بدن راستی گپ دوستان عزیز گرامی از فقه میسر برادران عزیز. فقه میسر در مذهب حضرت امام ابو حنیفه یعنی کتاب هست فقه انکی فقه حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله از شقیق الرحمن ندوی برادران عزیز در مذهب امام اعظم رحمه الله نوشته شده است فقه میسر و هرچی دستوراتی که در این کتاب آوردگی و هرچی حکمهاش از قرآن و از حدیث های صحیح حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برادر عزیز خوب فهمیدین چی چیزها روزه را نمیشکند. به همین خاطر ولی احتیاط کردن و یعنی که همه چیزا چی میگن احتیاط گرفتن در هر نمی کارها برای ما خوبتره برادران عزیز گرامی، اگر چنده که این چیزها روزه را نمیشکنند. تا برنامه‌های دیگر در پناه خداوند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.